Indabenkulu. Lo khulumayo umfana wasezweni laseBhulu, umfana wakaMemela. Ngisukunyiswa indaba, kukhona indaba engingayitshelwa lamasonto adlulile nje nakulona leli sonto liqala. Kodwa lesi sihlabelelo uthi umfundisi uShozi uthi ngesikhathi iqala ukuhlabelela iNkosi yomusa, iNkosi uThingo lamakhosazana, uthi wathatha isembatho wasesigaxa ngapha ebuhleni bamaNazaretha, uthi wasethula wasedizana inizwe nonke eqala ukuhlabelela. Uthi ubaba uNkwanyana uthe efika ngo-1999 efike eNkosini uThingo lamakhosazana lapha eGibisila. Uthi efika imtshela iNkosi, uthi yasimbiza athi woza lapha wena khehla, uthi angilona ikhehla mina. Uthi mesesefika lapha uyathi iNkosi, wena khehla woza lana. Wathi wena khehla ngiyakwazi wena. Uthi uba Mkwanyana ngikubona okwesibili noma okwesithathu namuhla. Uthi uShemba angisho lokho. Uthi wena sasinawe singamaNazaretha sonke ngale kwelizayo. Uthi ngithe mase ngehla ngiza lapha emhlabeni, uthi ngakushiwa iNazaretha iphi ingubo emhlophe, wathi kanginayo. Ngiyaphuthuma-ke ngiza kule ndaba ukuthi uTheme sesethi wathi khetha iNkosi ebuhleni bamaNazaretha, wathi ngeke ngikhethe. Wathi ngoba yini? Wathi ngisacela ukubuza umbuzo. Kwathi wabuza wathi mina angiphuza utshwala. Thiwa yathi iNkosi manje pho, wathi ngingaphuza utshwala angihlukani netiye, ngeke ukukwenza itiye ngoba ngithi iSabatha, ngoba mina ngihlangana neSabatha. Uthi thiwa yathi iNkosi uyayizwa impendulo evele ezulwini? Uthi ngathi angizwa lutho. Wathi ithi impendulo, hamba uthengele ngubo emhlophe uhambe obhabhadiswa ngesonto njalo ngeSabatha ekuseni, uvuke upheke itiye uliphuze ushambe uyokekisa yena. Uthi-ke wasethi uzungalovi eSabatheni ngoba eSabatheni akulova. Wathi uyezwa khehla? Wathi yebo. Wathi uzungalovi eSabatheni ngoba eSabatheni akulova. Wathi uyezwa khehla? Wathi ngiyezwa. Wathi ngithi ungalovi eSabatheni ngoba eSabatheni akulova. Angiphuthume ngize kule ndaba. Kukhona usise esifunda naye laphana, ngibeka kanjalo. Khona usise esifunda naye lapha eStellenbosch. Ngiyambona nje ngisiphuma laphana emaklasini, ngiyambona uhamba uyaxhuga. Ngithi hawu uyaxhuga. Wathi ngiphuthuma imoto nje, ngifuna ukuyogibela imoto ngendlini ngoba ngiphethe umlenze. Ngithi mina uShembe khona uphathwa kanjani umlenze? Kusasa ngizobuyela namafutha kaShembe ngizofika nginikeze. Wathi hayi uze nawo. Ngithe mangifika ngakusasa ngase ngimnika khona eklasini. Wathi hayi ngizofika ngiwagcoba endlini, ngase ngimiyalela ukuthi uzowagcoba kanjani. Uthi lo sisi efika kumina ngoLesithathu lolo dlule, uthi ngifile ngakubheka ngomsombuluko, ngakubheka ngoLesibili eklasini hayi lutho. Uthi njengoba ngize ngizokuthola ngoLesithathu nje. Uthi ngizobonga kuShembe. Uthi ngihambile mina ngaya esibhedlela afika khokha imali, mabethi bangibeka lapha esikenini, babethi bangibeka hayi ababoni lutho. Uthi kodwa kubuhlungu, uthi base benginikeza amaphilisi ama-pain blocker. Uthi into eyenzeka ngithe mase sengiwagcobisa lamafutha, uthi ngivele ngagcobisa ngawathi ngathi mina wakhothile. Wathi hayi lutho angakhothanga, ngivele ngagcobisa. Uthi baphela nya. Wathi uyabona manje ngiyazambela. Kuphindile ngoLesihlanu odlule, uLesihlanu lo lesiphuma kulona. Uyangivezela omunye umama, ngiyambuza lapha eNelsi lapha esithenga khona ukudla. Ngithi hawu waxhuga. Wathi hayi ngikubi lana. Wathi lento yaqala kabi, ngaxhuga. Wathi buka manje uthe uyangivezela unamajujumba. Ngaze ngibona umuntu oshawe inyoka, kodwa angazi laphana, kodwa ngathi anamanzi phakathi. Uthi angazi noma ngeqani noma kwenzakalani lapha kimi, unamajujumba lapho onyaweni laka right. Ngithi hayi ngeke ngiphuthuma endlini. Ngase ngiphuthuma endlini ngabuya nawo lamafutha kaShembe.
ngithe ngathi hayi mama mina nanka amafutha gcobisa manje la bese uyakhotha wasekhotha waseyagcobisa ngathi ushampu uzoyiqeda lento kulesihlanu okwakulesini kwawulesihlanu kwayiSabatha ngezeSabatheni ngesonto ngithe mase ngibuyela laphana ngihlangana naye uyeza ngaphuza ngakumina uyahamba nje wasesethi uyangibona ukuthi ngiyaphila uyazambela nje kahle kade eqhuka wathi hayi angisenalutho manje sengiyaphila Inkosi busise nekuzwela Kusibe iluthulikala He